Ne može ti oći, ne može ti oći. Još Ivane ti! Ajmo raširi Maks, raširi Maks! Josip me raširi desno. Malo se čekaj. Ne dalje, ne dalje. Gledaj lovu, sam si, leđa. Okolo. Martine! Puti se! Gabriel, vodi u sredu! Odjari, odjari! Pogledaj gore, vidi gore, kasno, kasno! Tri lova, gore! Pas drugu! Mićo, neće pal po golu! Šta je ovo? Mićo, nije pot! Ja razumijem, stara! To je bilo 20%! Evo Neno, evo Neno! Na terenu 2 Pavel Pogodak, Nopol Legen, Dinamo Vidovci 0-1. Marko, ne gleda ga, napadi ga! Marko, nema ga gledat, napadi ga! Ej, Omane! Njegove prostor. Jel može, svi spremni? Jel može? Bez guranja i bez ruka. Aj, nemoj me sprda. Daj drugu loptu! Mali golki, pućaš u tragu! Koliko nam šansi treba, Jaki? Pa 100 šansi imamo već u turniru. 15 šansi, jedan gol. 100 šansi nisi došli do gola. Penti i Trči tvoja živa! Još! Viktore! Viktore! Ajmo Ivane, gledamo! Ajde! Mir! Ja sam mir! Ajde, ponesi! Za njim! Ajde! Izbi gore po liniji! Odmah daj! Idi Lavro! Evo Gabi!
Neno, još okolo, Neno, do Marija. Sam si Mario, ne meni ti. Lovro, Lovro! Mario, Lovro još, ne meni. Imamo viša. Ajde! Daj ga, da otvoreno, daj igrajte, divnje! Išće druga! Zamijeni, Kači, suspara, zamijeni! Iće u sprintu, zamijeni! Ne puštaj! Ovdje puštaj! Malo. Još, nazad, brže! Bravo! Bravo! Ajde dalje! Na terenu 2 power pogodak, Nopol Legend, Dinamo Vidovci 1-1. Na terenu 1, Mladoš Sednik, Oriolik 0-1. Imaš one imene, imaš one, imaš kod, imaš zajedno, imaš odmi, to je to. Stani, nema veze! Jaki, življe, Jaki! Prelezernom igra! Ovdje ne volim, ja ovdje ne volim. Evo Jaki! Jebote, dvojica ste razli. Doktore! Na terenu 2, Nopol Legend je poveo 2-1. Ne dalje, Leo, ne dalje! Pazi tu loptu! Bravo! Čekaj, čao! Jaki, dođi! Da, Karla je to napravila zašto kad se zabio jedan bio. To sam. Ko si trenirao gore? Aroša! Ej, pa da, ej. Naša izvezi! Na mjesto gosti izdelina. Bog te mi jedini šut obuđamo. O, mrtvo. Ja krenem 2-3. Bravo, Juraj! Bravo! Dobro sve, bravo, Juraj! Pusti dole, napravi tu 2-1. Tako, bravo! Ja sam sada trenirao sve bez želje da je... Naša, probaj!
Sliš, ja sam svoj prvi gol. Linija, bravo Neno. Energičnije, ko stara baka, opet okolo njega, pipka, stalno pipka. Ljudi tu gdje igra! Ode! Krnja s ovi igrači! Ajde, ajde, ajde! Pravi faul! Ne, Polako! krenete igrati, prvi set. Neno! Sam blok, bez faula. Bravo, Rafa! Tako je. Gleda Lovru sam. Ne dalje, do kraja sad. Uraj, bravo, 1 na 1. Naša sredina, Kodak dođu tu na 8. Da, ti. Kodak vraci Kodak. Pa i vidi. Da, on je dobar. Neno ti. Luka u noge, Lovro u noge. Leđa Lovro. Lino, loptu! Sad ti se. Zaletio se, bravo! Vidi. Ide. Loptu gledaj! Bravo. Morate trka. Ideš Kodak. Bravo. Bravo. Treba ne ispast. Bravo. Još Marko. Otvori ga Kodak na stoperu. Koliko puta treba biti faul da svira? Bravo Kodak, bravo Marko. Islave, ne davaj nešto. Lupi. Ali svi, meni svi. Ova, jedan. A dobro nama svoj. Imamo živi. Ona lopta je preprazna. Onu prvu kad sam godin, ja mislim to fino. A vidimo živi sinoć, imamo dečko tamo. No pa gdje nas je palio što smo trebali. Mogu je da učiš što mać. Ovo je na centru. Šta će nas tako Još je ovo je daleko. Na terenu 1, Mladost Oriolik 0-2, na terenu 2, Nopo Legend, Dinamo Vidovci 2-2. Kodak! Na loptu! Ajde! Pogodak na terenu 2, Nopo Legend vodi 3-2. Pazi tu 2 na 1. Rino na širi, kad ti su otvarali već? Isti! Maci, Jaki, pomoći tu Jaki. Bar bude iz jedne. Dobro, Mi idemo sad. dobro. Pa igramo sad. Strano, Kodak, skupi sredinu. Tamo na matu. Ne tamo, tu čekaj! Ne odu, pola minute ima. Šta se rekao? Odi ga, Čekaj, Neno, lijeva! Kodak. Mačaj, mata! Evo što stara baka, idi na nju! Idi na nju! Ne možeš gledati igrače, napadnu tu loptu. Gledajte ga
tako. Završene su utakmice na terenu.